Reka twongere twinjire ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine. Imijyi ikomeye nka Lviv, umurwa mukuru Kiev, uguturika kwikubye inshuro ebyiri inyuma yaho drone za kamikaze ziziritsweho ibisasu bya muzinga bikataka imijyi ikomeye mu gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe kandi inkuru mbitashye kuri perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Joe Biden uri muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yaho ingabo ziri muri Ukraine ku itegeko rya General Arahgishwa bakoresheje ubuhanga n'amayeri akomeye bagatahura intwaro zari zikigezwa ku kibuga cy'imirwano ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muhawe ikaze inshuti zacu mu makuru y'umutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Amakuru yibanda ku bikorwa byihariye bya gisirikare bwana nyakubahwa perezida Vladimir Putin yatangije mu gihugu cya Ukraine ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo yategekaga ingabo z'igihugu cy'Uburusiya kwambuka umupaka ziciye muri Crimea kuva ubwo zigatangira kubaga nta kinya, zigatanga ibihano bikomeye ku nkozi bizaturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Amakuru dukura kuri Belarus de Partizan Novosti, ibinyamakuru bikomeye mu gihugu cy'Uburusiya biratangaza ko drone za kamikaze zongeye kubura ibitero ku mijyi ikomeye y'igihugu cya Ukraine nk'umurwa mukuru Kiev ndetse n'umujyi wa Lviv uri mu burengerazuba bw'iki gihugu. Ni nyuma y'itegeko bwana nyakubahwa perezida Vladimir Putin yahaye General Sergei Sorovakin uyoboye ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bw'igihugu cya Ukraine ryo gukora ibishoboka byose ntibari ku duce bafashe nka Kherson, Zaporizhia, Luhansk ndetse na Donetsk, ahubwo ko bagomba gukomeza kujya imbere bagafata ibice by'ingenzi birimo imijyi ikomeye nka Lviv n'umurwa mukuru Kiev w'igihugu cya Ukraine, indiri inkozi z'ibizaturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nk'uko umunyamakuru wa Novosti kuri ku kibuga cy'imirwano mu murwa mukuru Kiev abitangaza, aratangaza ko uguturika kwikubye inshuro ebyiri ukwabaye ubw'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zagabaga ibitero bikomeye ku bikorwa remezo by'igihugu cya Ukraine harimo inganda zitanga umuriro w'amashanyarazi muri Ukraine. Ni mu gihe ku rundi ruhande ibigo by'igisirikare cy'Uburusiya birwanira mu kirere bya Aerospace Force bitangaje ko ubwirinzi bw'ikirere muri Sevastopol bwaburijemo igitero cya drone zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatatse ibirindiro by'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya bikekwa ko zibitse drone za kamikaze zaturutse mu gihugu cya Iran. Minisiteri y'ingabo mu gihugu cy'Uburusiya yatangaje ko nyuma yo kubona urwo ruhererekane rw'indege ku ikoranabuhanga rya radari bahise bakoresha ubwirinzi bw'ikirere bwa toro rimwe bwaturutse mu gihugu cy'Uburusiya i Moscow bagasuka misile kuri izo ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje mu gihugu cya Ukraine gufasha igisirikare cya Ukraine kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya ziri mu bikorwa byihariye bya gisirikare bwana nyakubahwa perezida Vladimir Putin yatangije muri icyo gihugu mu rwego rwo kubohora abaturage b'igihugu cy'Uburusiya bavugaga ururimi rw'Ikirusiya bari baherereye muri Donbass mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine mu ntara ya Luhansk ndetse na Donetsk. Amakuru dukura ku rukuta rwa Telegram rwa Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya aremeza neza saa 10:30 z'iki gitondo ari bw'igisirikare cya Ukraine cyahagurukije uruhererekane rw'indege zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakataka ibirindiro by'igisirikare cy'igihugu cy'Uburusiya kirwanira mu kirere cya Aerospace Force giherereye muri Sevastopol, nyuma yo guhabwa amakuru ko ariho hari ububiko bw'indege za kamikaze zaturutse mu gihugu cya Iran ndetse zikomeje kuzonga bikomeye igisirikare cya Ukraine kiri mu murwa mukuru Kiev no mu mijyi ikomeye, kuko izo ndege ziri kuzirikaho ibisasu bya muzinga birimbura ubundi zikajya kurimbagura imiturirwa iri muri iyo mijyi ikomeye. Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya isoza yemeza neza ko ubwirinzi bw'igisirikare cy'Uburusiya mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere buhagaze neza, ndetse yagira inama izo nkozi z'ibibi kudakomeza kugaba ibitero bifashishije izo drone zaturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye intwaro ku buryo bw'ibanga zikoherezwa ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine, biremezwa neza ko nyuma yo kugera ku kibuga cy'imirwano zaguye mu maboko y'igisirikare cya nyakubahwa perezida Vladimir Putin. Ndetse Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya iratangaza ko nyuma yo guhabwa amakuru ko izo ntwaro ziri kururikizwa ku butaka bw'igihugu cya Ukraine bakoresheje itsinda ry'abasirikare b'abahanga b'igihugu cy'Uburusiya bakatakana aya mayeri akomeye icyo kibuga cy'indege cyagoga izo ntwaro zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse biremezwa neza ko muri izo ntwaro zashwanyaguje higanjemo Iskander, intwaro zihanura indege zari zije gutabara igisirikare cya Ukraine gikomeje kuzongwa na drone za kamikaze zaturutse mu gihugu cya Iran. Ni mu gihe kandi batangaza ko bafatiyemo grenade zaturutse mu gihugu cy'Ubudage, grenade zo mu bwoko bwa New Generation, ndetse baremeza neza ko misile zipakirwa indege z'intambara zifite ibirango byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari ziri muri izo ntwaro zashwanyagujwe n'igisirikare cya perezida Vladimir Putin ku itegeko rya General Sergei Sorovakin.
Abatasi b'igisirikare cy'Uburusiya bari mu gisirikare cya Ukraine baremeza neza ko Ukraine yari yarahagaritse guhangana n'ibitero byo mu kirere kuko yari itegereje izi ntwaro zigiye kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa amakuru mabi yashenguye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yabagezeho mu biro by'abaperezida muri ibyo bihugu, nyuma yo kumenyeshwa ko intwaro bari bohereje ku kibuga cy'imirwano zishwanyagujwe n'igisirikare cya Bwana nyakubahwa Perezida Vladimirovich Putin. Igihugu cy'Uburusiya cyamaze gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukura ibitwaro byose bishinze ku mugabane w'Uburayi. Mu minsi ishize ibitangazamakuru bikomeye byari byatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kugabanya bimwe mu bitwaro rutura zashinze mu bihugu bizengurutse igihugu cy'Uburusiya. Ibitwaro kirimbuzi bya bomba atomike B61-12 bikaba ari bimwe mu bisasu bibarizwa mu bubiko bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba bishinze ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye bizengurutse igihugu cy'Uburusiya. Yabwasabye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukura ibi bitwaro mu Burayi. Nanone Uburusiya bwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika igerageza ndetse no gukorera imyitozo y'ibisasu kirimbuzi mu bihugu bibarizwa mu muryango wa NATO ariko bidatunze intwaro kirimbuzi. Igihugu cy'Uburusiya cyavuze ko intwaro kirimbuzi gikomeje gukora atari zo gusenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo ari zo kurinda ubutaka bw'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba biri guhimba ibinyoma by'uko igisirikare cy'Uburusiya cyaba kigiye gukoresha intwaro za kirimbuzi ku butaka bwa Ukraine, ndetse kandi ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO byarunze ibitwaro bya kirimbuzi mu gihugu cya Polonye, igihugu kibarizwa mu muryango wa NATO kiri hafi y'igihugu cya Ukraine ndetse na Belarus. Perezida w'igihugu cya Polonye akaba yaratangaje ko izi ntwaro kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ingenzi ku butaka bwa Polonye, kubera ko yizeye ko izi ntwaro zishobora kuzatanga umutekano muri aka gace mu gihe Polonye ifitiye ubwoba ibihugu baturanye nka Belarus, ndetse no gutinya ko nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yahagaba ibitero. Izi ntwaro z'uburengerazuba zoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zafasha igihugu cya Polonye kwirwanaho. Mu gihe ku rundi ruhande amakuru akomeye dukesha ibitangazamakuru bikomeye aravuga ko igihugu cy'Uburusiya kiri kwiga ku ikoranabuhanga ry'ibitwaro bya kirimbuzi bibarizwa ku mugabane w'Uburayi byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bomba atomike zishinze ku mugabane w'Uburayi zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukorwaho iperereza rikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya mu rwego rwo gukora intwaro zisumba kure iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Belarus Party ziratangaza ko igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin cyamaze kohereza abatasi bo ku rwego rwo hejuru ndetse gikoresha bamwe mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu bihugu by'Uburayi bishinzemo ibitwaro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya buratangaza ko bumaze kugera kure bukora ubushakashatsi bujyanye n'ibitwaro bya bomba atomike byashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane w'Uburayi. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko cyiteguye gukora zimwe mu ntwaro ziremereye zifite ikoranabuhanga risumba kure izakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibarizwa ku mugabane w'Uburayi. Izi zose zikaba zarashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwitegura ko igisirikare cy'Uburusiya cyarasa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ku zindi nshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ku bihugu bigize umuryango wa NATO bituranye n'igihugu cy'Uburusiya. Nyuma y'uko igihugu cy'Uburusiya gisabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukura ibi bitwaro ku mugabane w'Uburayi, ariko Leta Zunze